Gdje ste ljudi? Dobrodošli u moj novi challenge. Znači danas nećemo ništa igrati, nego ide jedan običan challenge sa keksima. Znači, o čemu se radi? Moramo pojesti 7 keksa u 2 minute, znači bez pijanja vode. To možete vi doma napraviti tako challenge, znači vi možete više staviti keksa, ali sam ja stavio 7 keksa. Ali ne smijete piti ni guc vode, ništa. Čekajte da uključim štopericu. Znači u 2 minute. 10 sata, evo. Štoperica. I započet ćemo s... Samo malo. Pokreni. I evo ga, počelo. Вот так вот. Скоро 1 минута. Слушай, как 1 минута истека, но совершенно. Не может закрыться. Ау! Дай посмотреть. Nismo stigli. Ostalo nam je znači još puno keksa, nije baš puno. Ali ovaj challenge nismo uspjeli. I pokušat ćemo vjerovatno neki drugi put. I želim reći da to isto Dino Devčić napravi. On je s kanala Giant Boss. On isto snima za YouTube. Želim da on isto napravi isti takav challenge sa keksima, a da ne smije piti vodu. I to bi bilo sve za ovu epizodu. Hvala na gledanju i vidimo se u sljedećoj.